ngabe ngishona phansi ngamadolo ngisikhihla isikanani izandla ngizibeke ekhanda kulowo mzuzu ngizibuza ngiziphendula ukuthi mina sengikwazi ukuqambela amanga i-wallet lami elangithwala for 9 months sengikwazi ukulikhiphela into engekho sengikwazi ukulitshela ngento engekho kodwa nami ngisho ngibe ngithela igazi phansi ngithi ngoba ngumshidi kumele ngiqine and then kwakusuku lami lokuqala ngiqamba amanga ngiqambela kwi-wallet and then lapho izinyembezi sayizehlela basho ngikuqa ngedolo akhuleka ngasho ubaba wathi sezulwini ngathi mina maningcolisa igama lakho ngathi mawufika umbuso wakho ngathi mayinziwe intando yakho sekusenjalo ngavele ngahluleka ngashaya umbhede kakhulu ngakhalela phezulu and then lapho kumina kwakusho ngaphakathi ukuthi ngaze ngaliqambele i-wallet amanga and then lapho nganginomcabango oshola amajita athi kuno 3 days ozayo and then kulo 3 days ekuzoshuma imlongi yala ngafike ngacisha ugesi